Жилдей жетес узып кеткен ғымыр, көпме ғымыр сезмей ұзылған. Яқты хатирелер yol буена, буе мая болып сузылған. Шешлердегі күміш қартлық түгел, шаулап ұзған тұрмыш білгісі. Тырыш қызмет, көпме түгілген кер, ирешілгенлерінің күзгісі. Ешілік қалған, истәліклер қалған, яза толған күндәлік, қойсы елның, қойсы күнігіне, түгілмекен сағынып сігерлік. Hayırlı gün, isenmisiz, hürmetli kazandılar, hürmetli kelgen konaklarımız, жетекшілерimiz, hem indi bizning şuşu muhabbet salının жетекшілері. İlni ir yigitlerimiz tuta, etuğan yakının kırıklığı onun talantlarında, abruyu ulu şahıslarında. Oznakayda özünün tuğup üsken, kanat yargan, hem özünün işleri bilen tuğan жерine oğulauşı şahısları bilen çeksiz gururlanam. Şularının birisi, Tataristan Respublikasının ad kazangan medeniyet hizmetkeri, Yazıcılar Birliği a'zası, tarihçi, Pyotr I Fen hem Sanat Akademiyasının mühbir a'zası, yazıcı publitsist, Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Tatar halkına ko'rsatgan hizmetler için medalyası, Sajida Süleymanova premiyasi laureatı, Xalqaro Sotsial Ekologik Birlik a'zası, Marcel Muhammad Shauli Garipovni ayla güzeli ishga olishlardan tabriklayman. Hazır eylegiz bugünkü edebi kişeni oşup jiberu üçün sözünü Yazıcılar Birliği Reisi Urunbosarı, Tataristan Respublikasının od kazangan sanat işliklisi, Fen hem Texnik ülkesinde devlet premiyası laureatı, Hodi Toptaş premiyası laureatı, Profesör, şair Rifat Jamalgabirik. Sınırımsız, hayırlı iş. Hoşumdan da şimdi bulayda iştiler. Burada bir kalem taşıyoruz. Ben seni bu kişiler arasında en yakışan olanlardan birisi diye buluyorum. Çünkü biz ikimiz de bu edebiyatta urağı yolları bile gelgen kişi. İkimiz de filologlar tügül, tüp profesiyemizde ötesi yollarını ötüp, basqıçlarını köterilip, indi turmuş tecrübesini toplap, şu edebiyatta gelgen kişiler. Ben kayakı şayartıda etip de koyarım. Filologiya fakültetini bitirip, şair bulu, ol acayip eğer tügül. Siz veterinariya hem tüzülü institutlarını bitirip yazıcı olup qarağızdı. Çünkü jonda bulgandağına başka ülkede işlegenden son yazıcılıkka keldiler. O işten indi ömür boyu tartıp turgan ayber degендей. Şuna göre indi mena bizning yazıcılar arasında ешкina bahaslar bular. Mena yaşlarını alırga gerek, yaşlarını alırga gerek. Son nerse ola yazılar ol yaşlar. Nerse ol kurgen, nerse ol ütken. Mena bizim bik motor etip yazıp muhabbet şiirlerin yazıp soyuzga kirgen kızlar var. Lakin kiyovga çıgalarda şurta qayalar gider muhabbet, şiiriyet de biter. Mena men özüm yazıcılar birliği Urunbosarı olarak qaybirövlerini bilmeyim. Alar var kitapta, özen kurgende, icatlarında kurgen yok. Şuna göre endi turmuşunun temin felsefesini bilip bilgen kişiler alar indi çıkmıyorlar, ülgençi degende. Şuna göre eli bu yigit, mena men gazaplanıp qarap turan, üstümesin. Yani bu yigit, bu hali hazırki yaşlar, kubisi bundan biyologik yaştan yaşka qaraganda ortiroq ona qaraganda. Hali bu yigit kishi. Shunga ko'ra hali onun oldi deb o'ylayman. Ijodi
алда. Әле ул азна кайдан булып килеп, монда иҗат кичәсе уздыру үзе бер егетлек. Чөнки мин үзем күптән түгел уздырган кеше һәм аның ни кадәр кыен икәнен беләм. Әле ул Казанда торып та. Шуңа күрә сиңа дустым инде Язучылар берлеге рәисе Рәкәй Зайдулла исеменнән син аны күрдең, кызганычка каршы ул бүген әле Дәүләт Советында ниндидер мероприятие, по-моему. Шуңа күрә бу почетный дигәндәй зур миссияне миңа тапшырды. Инде котлау безнең иң зур бүләгебез котлау сүзе. Менә теге без өйләнгәч төн кыскарды дигән кебек, үзебезнең медальне дә эшләмәкчиек. Теге инде әйтеп торам, тагын аның бер мәкале бар бит. Тоета дигән пандемия, операция, акча һаман килеп җитә алмый. Шуңа күрә Алла берсә әле син килгәче иҗат кичәсенә булыр Бирәлләр табылыр. Ие, булыр дип уйлыйбыз. Инде без кыска язабыз. Хөрмәтле Мирсәй Гариф, сез әдәбиятка урау юллардан килеп кирдегез. Төзүче, инженер, архитектор һөнәрләре сезнең әдәби иҗатыгызга да тәэсир иткәндер. Әсәрләрегезнең төзелеше камил, әйтергә теләгән фикерегез түгел. Шул вакытта тумыштан килгән лиризм, самимилек аларга үзенчәлек бирә, укучының күңелен җәлеп итә. Тукай мәхәббәтенә багышланган бәянегез үзе бер җыр кебек. Сез ак буе татар авылларының тарихын өйрәнеп, кайта китапларны нәшер иттегез. Төбәкне өйрәнүче тарихчы буларак шөһрәт казандыгыз. Алдагы тормышыгызда да иҗат дәрте сүнмәсен. Ихтирам белән Татарстан Язучылар берлеге рәисе, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Рәкәй Зайдулла. Мин дә шушы котлауларга кушылам. Иң ике теләкләр. Бик зур рәхмәт, Рәфәт әфәндем. Марсель Гариповның хезмәте аяз төндә ажаган, күк йөзендә атылган йолдыз сыман сызылып китә дә, үзенең шыкымнарын биреп, саллы эз калдыра. Бүгенге күркәм залга Марсель Мөхәммәтшә улының туганнары, каләмдәшләре, дуслары аның иҗатын үз күрешүләр җыелган. Хәзер сүзне Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Шәмсетдинов Айдар Хәләфетдин улына бирәбез. Хәерле кич, хөрмәтле Марсель абый, мине дә ашалмас отчеты белән бергә дәшмәнем. Инде Марсель абый без аны өйрәнгән хөрмәтле язучылар, сәнгать остазлары. Мин инде беренчедән Үзебезнең район Азнакай районыннан сәламат килдем сезгә бөтенегезгә дә. Монда бөтенесе танышлар, бөтенесе күбендә белмәгән кеше юк. Үзебезнекеләр бөтенесе дә Азнакай халкыннан, үзебезнең район башлыгы Марсель Зуфарович исеменнән зур сәлам сезгә. Без инде Азнакай җире сез бөтенегез беләсез, инде бик бай йолдызларга. Алар инде театр йолдызлары, аны тоже бөтенегез дә беләсез безнең. Бөтенесе үзебез Әсәр абый, менә Нәҗиб апа, безнең театр йолдызлары, эстрада йолдызлары, Зәйнәп Фәхреддинова, Данир Сабиров, Равил Галиев, язучылар, Марсель Гарифлар, композиторларыбыз бик күп. Монда шундый башласам бик күп, менә бөтенесен истәдә калдырып бетерәм исемнәрен. Ләкин шулар арасында менә тагын безнең бер йолдызыбыз дибез Марсель абый. Без инде Марсель абый белән мин үзем теге Азнакай кешесе булмасам да, мин теге Килмешәк, мин теге Мөслим районыннан. Ләкин инде күрше районнан, ләкин менә шушы Азнакай килеп эшләгәннән соң без инде Марсель абый белән гел бергә бик якын дуслар дисәм дә бик ялгышмасмын. Без инде Марсель абый белән күп еллар китаплар чыгара башладык. Азнакай саны күргәнсез, бу целый сериал. Менә бер районда алай мактаналмас, бу хәтле китап белән әйме Марсель абый. Бар микән андый районнарда шул хәтле күләмдә китап чыгарганнар. Birinci serial bizden en zor mamator ne mesela biresin küsete jiberler parasında en birinci kitabını bu Aznakay kitabı ne şu Anlatırında kızıdı. Ayyolar serial mesela de şista Aznakay turunda. Bunda Aznakay anasında yuvalgan avullar turunda da çok. Потом gitti уже neler avullar onun da sonunu bilmem bütün avullar bu inşa avullar tarihi şara başladı kitaplar. Onlar тоже ne
Bularning birisi de Marselaviydan başka çıkmadı desem de bular. Bütün üstünde de kubusunda onun главный rol buldu, zor rol. So'nggilarni mana komsomol turunda chiqardik biz. Anasını indi meni maqtanib aytaman. Kubusunda mening de ulushkirday Marselavy. Men председатель ne edi? Komissiyada men Marselavy. Kurator. Hayır, kurator. Her vakit ama bile to'g'ri keldi. Bizning eng birinchi kitobning prezentatsiyasini oyda qilib to'g'ri keldi. Anasi Afg'onlar kitobini birga o'tirishni ostira şoğlatib ishladi. Bu birinchi bo'ldi. Hem endi redaktsiyalar menda var bir tane deyman. Ali o'xshasini topganda da mening de ulushkir. Menamisi endi asl maqtanasi kela, menamisi men o'zim tabib o'zimni bo'yicha professiya bo'yicha men xirurg, operuющий xirurg edim o'z vaqtida. Anasini bosh tabib bo'ldim, bosh vrach, 17 yil biz bosh vrach bo'ldim. Rustam Sayfulovlar biz kollegalar edik, biz endi ko'pdan tanishlar. Shunga men endi meditsinadan ketdim bir 10 yil ilk. Shu ketgan vaqtda men aytaman, bütün evrda ishlandi endi. Tegi больницада bo'lay ishlagan ishlar ko'p bo'ldi. Maqtanilib evrda, problemlar da bo'ldi. Endi bir aytaman ishlaga, vaqt bergan bir evr qoldi. Endi deganim, ansida mana kitap o'zimizning salomatlik turida, salomatlik saqlash ülkesi turida endi Oznaqasir xastaxonasi turida bir kitap sharasi kelgan. O'zimizning Oznaqasir Centralniy rayoni больницасының tarixi turida. Men anasini Marselaviyda сөйләштем, aytdim, bir xiyol qoldi degach, beniga deydiz, o'ylagan ayb ishlarga tegishdi dedi. Biz birga bunda endi точно ikimiz chiqardik bu kitobni. Bunda endi komissiyalar tuzib, onda 2 yilga so'zildi. So'zildi endi, понятно, потому что o'xshasi источниga o'rroq, rayon bo'yicha yerga joyliroq, mana salomatlik CRB bo'lganda sponsorlar конечно bo'ldi, rahmat ularga. Borib yirib chiqdik biz ana. Bunda endi mana butun больницаның tarixi. Şuna elimle ile sonraqman aytaman. Hali neydan bu kitobni topshirish kelgan men shunga javob kelgan. Topshiramiz hozir. Neydan chiqqasdim. Neydan Marselaviyning былтыр yubileyi bo'ldi. 75 yil bo'ldi, shundaymi? Shu 75 yaş yubileyi bo'ldi. Endi ol to'g'ri keldi mana shu pandemiyaga, men aytildi bitin pandemiyaga to'g'ri keldi. Biz ana o'tkardik. Endi o'tkardik, biz ana Oznaqaydayman. Oznaqayda o'tkardik. Bütün do'stlarimiz yildi, kollegalar yildi, lekin bunda Oznaqayda Qozonga kelolmadik. U yilni ondan da bir kishi ko'p kelolmadi. Mana shu sababli endi infeksiya bilan onda yerga da yaramaydi o'sha vaqtda. Shunga biz ana bir matur o'tkardik, o'zimizning kulturniy sentrda. Onda endi bütün tilaklarni da aytdik. Nagradalarni ko'p berdik. Endi Marselaviyning bütün nagradalar var. Olmagan nagradasi yo'q, endi medali da var. Biz hali yubiley, bizning rayonning yubiley 90 yil alari da var. Qolgan nagrada, zo'r nagradalarda topshirildi ona. Shunganing biz endi bugun o'zimizning o'sha rahmat xatob keldik. Bu o'zimizning mana rayon boshlig'i bilan birga tushgan bizning Shotirtov, bizning endi гордость, vizitna kartochka, respublikaning eng buyuk nuqtasi, mana bizning mazkur ipilar. Mana shu boshida Marsel Zufarovich bilan ikisi adashlar birga tushgan granat olgan vaqt bu. Yuvarsaydning granat olgan topshirilgan vaqtda. Marsenda motor tilaklar yozilgan, bunda masala o'qitishlar ham bo'lganda. Marsenda shu hamon tag'in shu Shotirtov kartinasi тоже mana bu shunday motor, bunda ya'nilarimiz eng buyuk nuqta, bunda Bayvak soğurlar, yürüyler bunda korunalar. Manda neftçilerinin yeri, ışkıları, kombaynlar, ipiler bizden uğraşışı istedik yer ama. Nasıl indi bizden? Benim tilaklarga biz endi narsa tilaymiz. Masalan, eng birinchi kurashda salomatlik. Hali salomatlik bo'lsa, tag'in kitoblar chiqaramiz. Yolg'ishmasam 25-30 kitap bo'ldi endi. Men bilganim 20 dan ortiq точно bor. 32 da 32 kitap va bu xatni bir kishidan maqtan olmaydi. Bu xatni kitap birga netgan, ijod etgan. Shunga Alloh bersa, salomatlik, sog' salomatlik bo'lsa, tag'in chiqaramiz. Shunga sizga İnsanlık sağ selametlik, sizga, siz yaqinlarga, semya baxti, birga bilan shaytib, motor etib, birga uzoq yillar ishlarga. U endi bir patriot, Oznaqayning patrioti bir ishorada Marselaviydan boshqa qolmay, o'zi yozadi, o'zi
foto suretinde özü çağıra, özü jürede, özü pişat ettiği değil mi? Bir küp nelerde biz ana kingeşçiler bir gayret olup biz anamlar indi. Gençler türlü delegatsiyalarga barsak da o birisinden de kaldırmayız biz ana, özü de tilep bittiler biri. Şuna dertin sünmesin Marsilya verin. Bizden delegatsiya kildik biz. Anda Gülsina Sayzyanı bizden kültürü yetakçisinde minister kültürü diyoruz aslında hayırlayın ama başak mıken. Burada endi kuşalarımızın tilekleri gelme Gülsina Sayzyanı. Kızlar bunda sıvı delegatsiyamızın hali tağın hali bulaklar ansı konsert programları sizge bulaklar ama şuna insanın sağlık selametlik bütünüzge de insanın sağlık selametlik kurşarga şirlemegiz sağ olun. Marcel Muhammed Şaulu Garipov 1946 yılının 1 mayında Tatarstan'ın Aznakay rayonu Sukayış avlunda tuğan. Özü biz düşüp kalganlardan tügül deyip şayartırga yaratsa da, ölüm cezasına hüküm etilgen etisi yanına Bөгülme türmesine barganda at şanasından düşüp kala ol. Kışkı buranlı günde 10 aylık kişkine Marcel'ine tolup qatırıp koygan bulalar. Baltaş urmanı aşa çıkkan vakıtta atның yoğurtup ara tire alga ırgılığından toluplu bala tegerep düşüp kalan. Burada odaşmaska dip, yoldan gözlerin almay bargan enisi bilen abıysı 3 çakırım ara ötkeşkine Marcel'nin yoklığın düşünüp alalar. Hem kiri vurulup barıp balanı kuşağına alalar. Şulay edip Marcel abay külmek bilen tuğan davuk. Әтисенең тормышы аның йөрәк ярасы. Мәктәп директоры Мөхәммәд Шагарипов Тырыш колхозы урып җыю эшләре буенча планны үтәгәч, ашлыкны элеваторга тапшыра. Артык калган 4 улау ашлыкны колхозчыларга хезмәт хакы хисабына таратырга әмер бирә. Сугыштан җиңеп кайткан фронтовик Мөхәммәд Шагарипов шул рәвешле авылдашларының авыр тормышын бераз гына булса да җиңеләйтмәкче була. Әмма аны үлемгә хөкем итәләр. Соңыннан югары даирәләргә хатлар язу нәтиҗәсендә генә үлем карарын 25 ел төрмәгә алыштыралар. Сталин үлгәннән соң ясалган амнистия ярдәмендә генә төрмәдән иртәрәк кайтырга насыйп була Мөхәммәд Шагыйга. Бер дә күргәне булмагач, 7 яшьлек Марсель ул вакытта әтисен танымый да тора. Ютазы районы Кызылъяр мәктәбендә башлангыч, Баулы мәктәбендә урта белемне ала героебыз 1965-70 елларда Томск төзүче инженерлар институтында укый һәм архитектура кафедрасында эшкә кала. 77-80 елларда исә Новосибирск төзүче инженерлар институтында аспирантурада укый, белемен арттыра. 21 ел миңа укырга туры килде дип шаярта безнең Марсель абый. Биредә ул реставратор булып, Польский кастель, татар мәчетләрен һәм башка корылмаларны төзекләндерә. 22 ел Томскида яшәү дәверендә өлкә һәм Сибир нәшриятләренә язып, публицист булып формалаша. Бүгенге кичәбезне Ознакайыбызның сандугашы, җырчы Марат Музафаров дәвам итә. Ә баянда Татарстан Республикасының от казанган мәдәният хезмәткәре Ригель Әхмәҗанов. Ничек ашыктырсак та, ашыктырмасак та йөгерәген ул еллар. Алдагы җырыбызда. Йөгерә еллар дип атала. Ömürler ağasın gibi Önde yaşlarım şilgenler şiir Sallap bulsa da faydası idi Ülkeni bulamay faydarım imedim Yürüye yıllarım Barılım korlarım Güzün yavrum Yazdırmamın uyularım Yüzüre yıllarım Varlığımı karnadım Güzün yavrum Koyun sana Yazdırmamın uyularım
Geçirdik birde O'tgan ömürge Birlikte durup Ildi gururge Sağıp kaplasa Ayaz günümünü Şahlar yılmayıp Açtı günümünü Yürüye yıllarım Darılıp kornadım Gülüm yaprağım Toyum sana Yazdım aman uyularım Yürüye yıllarım Darılıp kornadım Gülüm yaprağım Toyum sana Yazdım aman uyularım Sınari bu işe bu güçlü alkışlar buradan değişiyor. Bu alkışlar hatta sizde. Rahmet Hudayga, rahmet dünyaya, suygan yarıma, tuğanlarıma, yaşısı kile dostlar bulganına, yaşlık dermanı yanıp durganına. Yürgüre yıllarım, barılıp kornadım, güldüm yaprağım, koyum sana, yazdım aman uyularım. Yürgüre yıllarım, barılıp kornadım, güldüm yaprağım, koyum sana, yazdım aman uyularım. Güldüm yaprağım, koyum sana, yazdım aman uyularım. Yazdım aman uyularım. Rekat yaşık, badur yaşık, davul dağında kuvret kitaplar sanatacağım. Dikkat etmezse. Alkış Seyhan Özbek. Cabay. Egil Barış. Aslında Mirsey Garip, Tatar Başkurt halklarının kileşegi üçün jan atuşu milletperver. Fen işliklisi olarak açılan 1989 yılda Oktyabrski qalasında Respublikada birinçilerden bulup Tatar Başkurt İçtimai Üzegin uyuşturan. Bütün Tatar Milli Meclis deputatı etip saylanan. Bizning şulay yok Marcel Abay шығарған тәуге kitapçıklar arasından Достопримечательности города Октябрьска deb atalgan kitap 1996 yılda neşr etilgan. Şəhərinin istelikli urunları turunda kıskaça, lakin boy məlumat toplanğanında 35 bitlik kine şuшы kişkine sallı kitabını Mirsey Garip'nin zor icad meydançığına nigiz saluşu deb atasak da bulam. Yazışının tabiği muhitimiz, tabiatımız kileşegine bir taraf bulmagan, ekologik bilgiç bularak işenligi de zor ihtiramga layık. Marcel Garipov, Halkara Sosyal Ekologik Birlikning tübegara bölek reisi de bulam. 1990 yıldan başlap ekologiya fenni texnik üzerinde ülken fenni hizmetker vazifasını başkarıp, Ak Yılgası baseyininde 20'ler ekologik ekspeditsiyada uyuştura ol. İki respublikanın orta gururluğu bulgan, Ak Yılgasın pişiranıdan, ondağı tireklik dünyasını yuqaşığıdan sağlap kalığa bağışlangan yazmalar serisi tamızlık kına Ak Ağa kitabı bilen keng katlam okuşlarga yaxşı tanış ol. Marcel Garipov, Oktябрьsk şəhərindəki Ak Tağları Ədabi Birləşməsi reisi de bulup tura. Ol jedəkçilik etken yıllarda biri de bik köp şaralar görülüp uzan. Hazır Ознакайыбыздың gururluğu, Татарстанның һәм Россияның халық артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Әсхәр абый Шакировка сүз. Aziz milletleşlerim, elbette yana gerekmeyeyim mikrofonuna. Mine 75 yaşlı kişi şuşlayla bir güzelliğine getirip kılamız. Mine Xuday Teala bu isimni bilgen, keyfetini bilgen, hem şuna istep bakımını da bilgen.
дигән. Эшкә омтылу, ягъни татар милләтенең нинди яшәеше, киләчәктә татар шушы китапларны укыганнан соң, карале, безнең бит шундый бабаларыбыз, шундый туганнарыбыз, әтиләребез булган дип аптырап утырачаклар. Чөнки татар милләтен шушы дөнья кысканнан кыса бара, ул кимегәннән кими бара, һәм менә шул калган кешеләр инде, бу кешеләр бит шулай үзләре турында, безнең киләчәк турында уйлаганнар дип әйтәчәкләр. Нәрсә әйтәсем килә, газиз милләттәшләрем? Менә шушындый кешеләр булганда гына татар үзен ничектер татар кеше дип хис итә. Үзе татар шундый халык, аңа барыбер. Үз милләтенең бийеклеген аңлаган халыкмы соң татар? Әлбәттә юк. Мин инде аның турында сөйлим дә, язам да. Кайчан кеше үз милләтенең бийеклеген аңламый, ул халыкның әлбәттә киләчәге юк. Аңа бер нинди өмет тә калмый. Инде Марсель турында шуны әйтәсем килә. Менә мин кайтам бит инде, кайткач килеп җитә, каршы ала. Кая барырга телисең? Нәрсә эшләргә телисең? Машинада мен әйтәм, сиңа нәрсә әйтергә инде әйтәм. Ничек әйтим, нинди рәхмәт әйтим? Нәрсә дигән сүз? Кешенең ичке күңеле шундый киң, шундый михербанлы, нинди йомыш белән килеп әйтсәң дә, синең өчен барсын да эшләргә тырыша. Аллага шөкер, кайвакыт әйтәбез бит. Сине безгә Ходай җибәргәндер дип. Ул Марсель сиңа бик туры килә. Әйтәм, мин Октябрьскийда калган булсам, әле безнең Азнакай районы турында, аның авыллары турында, аның талантлы балалары турында, менә ул дистәләгән китапны 10 елда чыгардым. Аның өчен көн-төне бер туктамый изләргә, эшләргә кирәк. Бу Ходай сиңа шуны биргән булган. Сүземне нәрсәдән тәмамлыйм? Әлбәттә, монда халык булмагач инде сез уйлыйсыздыр инде. Аны белмәгәнгә килмәгәннәр дип. Ләкин сәгать 5-тә әле эш бетмәгән. Һәм Казанда шундый вакытта кеше җыюы чиксез авыр. Ләкин менә мин карап утырам да, минем танышларым да күпсе, мин аларга сезгә шул хәтле рәхмәтлемен. Барыгызга да бик зур рәхмәт, Марсельне зурлап килүегез өчен. Ходай Тәгалә сиңа якты, хәерле гомерләр бирсен. Әсәрәбе төшмәсен диәме? Әсәрәбе инде шуннан да Азнакайга кайтса, Ташлыярына кайтса, яшьлеген искә алып килә. Һәм инде яшьлегенә кайту, менә әле мине Әсәрәбе әйтәм, синдә бөтен безнең китаплар бар инде димәймен, сорыйм. Комсомол китабы юк икән. Бергә тапшырылган Айдар Хәләптин җитәклегендә Гафу итегез, мин комсомолда коммунист булмадым, мине алмадылар. шуңа инде комсомол китабы Бу хәтта кал китаплар бирмә миңа. Рәхмәт бик зур ям. Менә шундый милләтпәрвәр шәхесләребез булганда, без мин инде уйлыйм, барыбыз да татар үзенең татарлыгын югалтмас әле дип рәхмәт Әсәрәбе. Килүенә һәм безне инде менә шулай дәртләндереп торган. Бик яктанларча, яхшы кешеләр тоже бар анда. Әгәр бездә бер вакыт сөйләгән иптәшләр шуны әйтергә тиешми. Коммунистлар арасында да сирәк булса да яхшы кешеләр бар иде. Бик зур рәхмәт сезгә, Әсәрәбе. Татарның бөек шагыйре Габдулла Тукайның Зәйтүнә Мәүлидовага карата булган яшерен мәхәббәтен тасвирлап, Мирсәй Гариф 2006 елда Мәңгелек мәхәббәт китабын нәшр итә. Габдулла Тукай иҗатының моңа кадәр игътибардан читтә калып килгән, укучыларга чагыштырмача әз мәгълүматлы булган, яңа ягын ачып, ичке дөньясын ачып бирә ул. Әлеге китап
һәм аның авторы турында филология фәннәре докторы Зөфәр Рәмиев менә нәрсәләр яза. Берничә елга сузылган бу мәхәббәт тарихын ачыкларга, әлеге тарихның ихлас, хис кичерешләрен шагыйрь шигъриятендә әледән-әле үзенчәлекле гәүдәләндереп торуын күзәтергә алыну өчен Мирсәй Гарифны чын күңелдән хуплыйсы килә ди. Автор бу четереклеккә моны уңышлы шишеп чыга. Мирсәй Гарифның бу хезмәтендә күп кенә фактик материал тупланган, анализланган. Иң мөһиме, тел җәһәтеннән дә мактауга лаек бу язма популяр стильдәге фәнни хезмәт дип бәяләнергә хаклы. 2016 елда ул төрекчәгә тәрҗемә ителеп, Анкара шәһәрендә басыла. Шулай ук әлеге китап начар күрүчеләр өчен махсус тавышлы итеп тә яздырыла. Марсель Гарипов нәкъ менә мәңгелек мәхәббәт китабы аша таныла һәм инде аны Татарстан Республикасының язучылар берлегенә алалар.